kwasinsia aye krado afiama nkwata makro enso aye krado na obon krata no de ekoso no wo mo e de beso na afen so online no so ensem ahodo a etoja wo ho no so me de asommo enti kwasini afiamba mcha mamache lady ya joso nyame adom eye e wade a chindie e complain gwe mu ade a chistia no nyame nsem e jabe ne to bechima fa babia akwanhia bia ma amen amen fa kakra and then 2nd November bronya ba yeah happy birthday nkoma Mrs. Mordecai Sylvia Mama Sylvia happy birthday to you Mama Sylvia ya me mama so for party na o say obe party party no ye be bati betu aheda o be bi onye na se sabo adi on to bi to a no ayiro ho ye be kwa kwete a o be ko we ne be ndeje e ho ne be kwa kodi party o be ko me je be nde enye o be ye nde o be ko aha ne de dia ko book mu so ate ase aha nti Mama Sylvia mpacho o chichi a ono so de chichi ne anu ade o ya ade na ade ko sinsia din me di bi na ti happy birthday to Mama Sylvia ni mo ade o nyame ya do na se ebi to bi se no ye ni se ya na do ho agim eno na o man hene de beware of wild dogs ebe bo ni fie kwa dey ko fie asane no kana kuse o ko school no se bank better no ma bie no foforo wo Spinters kwan no so na ho no mbie no foforo sa de bia na breakfast su ho nti anya ne se ko ye transaction wo o kwa wono num bia ye fa ya no ko school akosem bia no ne se de ya me ya do na se tom se ya fa nya akudi ko num bia beda ko so ye careful ahwa wo de one day ne ya chew o ho so do be di konko a nya bete nya same kan say to so target baby so obia ni da ho obia so hese enti na duane bia wo ye bia budget o de so say swasha is a year se kra bia no mate so se ntanso o mo ba no sa ana ni ta kwa year se pa o ene ni pa no so ba so so the make say awon ye here ni nti o obia na ni ato se no obia manage eno ye so oba ta bi so wadi dwane ni na wachichem ti be 3 months nti ni nyina waboa no 1 month we die ni o se esa na esa month re die na sa ye ni di nkom from because they say die niema ye no sere die bat so fan shanto ho wa so be she ese ye cut down wa niema bi unnecessary expenses bi o wa se ye free ho ti ase pa se ya ahochire no wom de ba won feel so be ba fo na pada make so me share scans wo from patch na say na ho na de to that's obia yin ndiem kwan se kura won hunu asebo kan no nam park so park so sika kakra 5 cd do me 5 cds first across 20 so is it be serious o didn't na ebin to form kray eso obi ekwa okuram say first na she botom obi ekwa oye mistake na wa koto for wa so be shi o eso say momo no mu ne bank savings ni tinya sika ni nipa ho sa so say no so ka ho enya kwala bia ye de asoma no a ayira ne de be ya ena say bia obi a wabo afrato eni so mo bokra no eni da ho so aba eni da ho aba but ye besi bia ye because ahu ye hia no so ama oto ho awu nwiemienu ni mensa nti ene obi eni enya na na so ka so bata bia aye ne niam me bosome mensen nti sa bosome no ye ntra management yeah dey say mo ne dey no ko ma say reduce no e o ya o say o bank e dey for account say enipa ye ni atia ma say bibia ye kama e me ma do no as can on pocket be brain ka first ya so we chia ne ananke su na say dey e bi ni obeyi wala na mo no so you on the bet o on the bet say 20 Ghana na account so o account and woni ATM enya unsu ti na me fa ka free akoba yeah bi and ATM card woni bi teacher say eni pani ate eye ni nyina ye but adoye ye nso ye so we yi bi ma na nyame afa kwa bi so de bi ase wa na mu sa de nyame enti no me kai say week yi mu me ba ketua bi wo admission
na wo hwa ya na send o mu mi send o mu bi na we kwe me send no me say enso e dey am me say me send by the time I'm pon free ha no na so mu mu so na ho ani me ya me hunti a kire nipa ne send me na me say Erade ohu we nya se be ba ya kawanka say nya se meka but me che say ade bo ho a wo ya wo last hour fra na so nim say last hour for so but lady man involved in police recruitment ayede you know so much ni mate ye ka oma ho asem no o divert trust me ni atro ma na ya mawo o divert mama ko de hia on so ma well I was here for adomonline.com any na man involved in police recruitment scam granted bail nti eyade ekoso na omototo na no omo ama no bail ansa nti o de amame o se me meje enso na e fragadam to say de o te wo kase mu no krache enya kukudu but Ghana ase bibi we the table akosi wanim de akonwa si akire officer ena nkrofo asalai ena ye wo ye ena ye ama won na woji won sika na wo ya na hu sade amaye kakra mi nya e ho be ba se kakra na wadi ebi mu akokoduru a che se we anya calling no once ade boy say oh we dey any calling ni chaka young guy any calling ni chaka 26 o say when you to pa the whole country so bo bia sebi enya kokudro dia konya si ho se wo mo aya to santen bay posifo wom investigators bi wom bi be hu se wo de wo botai na ne se wo kwa kwaje nkrofo sika ebegu egufo ni bia se ai sa be koda wasese ne rent atoso no no enti enru ye ne de sir ontimi nyai at the age of 26 oko prison when you ate oko prison so now we sellers been be catch them say say asho dem nyina oh yeah ni pa bi se o ya so bi wedding ase ena say wonya busuani me ka wa ha ya wonya busuani so be ma dress it a gift table enti won say busuani mienu no be ma na busuani oba na busuani se ye nyina ye nhede nim ye ho sa e da enye omu nyina enti so obi te ho a no present say ya wontime nkwahye ni bebre say wo boa wonya busuani wo fa no ba bia enti wo basa na no so aye fast wa beshia no waje enti me do fo say obi eba wedding na o meda awase a se sika na medi no ho ana ade na ade ba ama medi no ho abrantia na agege na meka na bia ani bere wojiji we wie ye nka de wonya ba ko awie nka fe no koye invest ana bibia pese oye wanye o ena o sa ko pie mu another wedding ase ye chi no ne ho no ena akwa ye hu na the same thing so busu afo do so no afa sika no won famra wadini chese sika na sa be 10k asa and wa pie ye busa no on find out up till now o so okwa asori bi address kama me say masa me bia bo ashe suit ashe shoe polish hu bia na oye papa adwem boni woni petrim too much enti ye nyina mo me anya very careful bibia wo ye bia no ye me ani na ho wedding na se ayi ase ne masa ba bia nipa dodo oba no ye nya careful. They say nipa ye smart as say ho nyina o mu ready wo ho nti oba no hwa ha na so wo ye de wo pese wo ye serious serious okay so Adom Praise Festival kicks off in style at Multimedia's forecourt na ahumka na kama in fact na nyamedi ye kese we no cry de prepare kwam Friday no nyame Adom a efiada Ibeshia Perez do Johnson pacho say po me pontem Friday no yo na yakọ nyasa Matias enti kwasi bon ka yesa Friday no de onso ye bia no na ocha sontem e patmo am tie akire ni amunsimu ntem yate no kro wo me yesa Friday no e wo sa ho ne de bibia kra nko so a o the traffic e de na Adom Praise e ba so ne de yate foto sama mu yate 150 ne ready Oba Joy FM ha won sa ebeka bi ticket ne bi na beto ne enhia ye go him okay into the mede area wo adomonline.com no convicts get additional 5 years jail term after appeal eti oh the mami transfer face here but stone boy so ene day and some e car kuma ye arechichensem
Ediama Davido because Davido so dear no. Yeah. Wo mote but bibia mu no. Ya me say na say because on not bibia santi abanisa anti. Stone boy so dear why Ediama. You can imagine akra no bra obra asana o asana akra keto nso okone hwenim kona ni kona sum kona num ha hai enipa kono se nwotwe nyina atifie ho o say please fa ko fa nwotwe no eno ho hia but at the end of the day akra na wo akra ne ma na me micro manyini kra me mante won ka seconds kra me hwe wo enti mo no na chese mo no de awarefo no kono de aka bia ya mbakis na akra keto 3 years wono me say ne papa kire ne hwe me kra nche enti no sa enkra we mu so de obesa yes wo obekọ ho no akọhwe ti also na according to omo enimu story no ye sheda wonna ni makra no nko a na ne wo hwe akra no nko a ye wo de ono aduane nko a mo sika no wo ho ntie wo de oye bibia nko a enye se na ni wo no aduane etutu bata so etutu we nti waka say divided attention na bibi wo hwe akra no nko a 3 years hwe no nko a no if you are for koye no nso oba pa se be ma po nso afa fon na aye de hwe okuma kure ya okọ nyame na nchechi ne re chichiro mo just say nyame well Ghanaian Times 2022 World AIDS Day commemoration. Ghana's HIV infections hit 21,000 annually in last 5 years. Ti afiba ko bi asim fin ma besne twem ekoni nipa be sempema dwenu baako edinya HIV wenye AIDS HIV yade no. Take action to end galamsey permanently. Church leaders urge President Nana Adom Akufo-Addo. Man jailed 21 years for defiling 11-year-old daughter. Oh no, any step. Ebeza. That's biological so ekoso. Wow. Nafia won't be that. So be a fan about. Oh yeah. Adom newsroom wo ya nya buy kra. Okra say maybe we interview bi. Na buy cross ne papa ne na wunum yi. Azeze obeso odwane. Oh meti news na papa no mo che no. No chem se na ne ban ho ofa ne ontima bontin so ne befa. Ba ku bi so kra say no say akwala ne nyim wasa ne maame pa. Na ne maame na wu. Na akwala ne nyi no wasa ne maame ti abere bia obewu ne ba no. Ohu ne yere no. Papa ne o se na ne ban ho ofa ne ontima bontin so ne befa. Na fi ofika kase boy. We ti bi da. E kawe. Ya na step ne do so mo ti no. Na wa di o. 4 dead, 19 injured in road crash on Mankesima Palm Road. NDC petitions Parliament over Ghana card sole registration document. Ghanaian Times, anyway, a new crusade guide as the Occupy Ghana tackles Akufo-Addo charges show you are not all talk, no action president. The new crusade guide. And so, no. Daily Graphic, the Bokrata Anusini, Director General da audits ano. And a day course more day Emma auditors nyina mom practice the yachre mono international one no mom practice na wo wonimunim na be fa say calculation ya keka famu a NC no 5 years woko na before 5 years okura no ya besa fine no nti we de ekokobo ebi ana orefi ana wonkai wo twumadweje asiso Daily Graphic page 16 the Bokrata no ho na NDC amanyokuo wo na NDC wo de nkrata akomrahye bedwafie mu se de adwen bi a isi anya se Ghana ka na rebeto aba no eno so wo de wo adwenkyira koso se no ntumi nya adwuma ti wo matwe ho nkrata Daily Graphic de Bokrata no de aba semfoforo mu nso yase nyame ya adom na ewura afofoforo mu nkwa hodin kuraye ne a aba adwuma yefo nyinara from January ne de obi bia ne wo ba yi hwe ne private mail e de aye adwuma ma ban da bi isi be engage software dwumakuo bi a nyina ti say the multimedia ye wo ayi official mail sa official mail no na wo de be ye bibia je say de ye wo personal asa ya na ntokro no do so mu do nti ye nya official mail no dia ye ni ba bia communication bia sa eko Daily Graphic do Bokrata na sema no pay ono so de e ba ye eno no ene me fa guide no na ye sema me de awie enti Daily Guide do Bokrata no so de wani mo hani ye se enipa be miensa bia ye de wo maka Aisha wan ho se galamse wo maka ho bie no pia mpani se wan hwa sa enipa no beja wo mo judge no ai ni nyina ne se Vietnam ene China fo
wo mo nte brofo no nti ama communication nko so busa da baby ane nam no judge no so nte obi ante nti yete ho ye de nti wo se the next sitting no ye nya obi a interpreter bi ama amadia ene je se wuja won se de mra no nti se ye nya interpreter na se ye wa dance ye se wo mo aya mame si e tv nti na no ase ena wa twetwa age ne ho okay nti je se ja mo mo ko nti we are hoping se ebedu sa brand ne ye nya Vietnam fo ne China fo a omba be yi anodi aman ne yesi akufo ado so akọ testify ni nyina ne se yesi mampani ni nua be ma Edward akufo ado asapafo nom ne ade Mensa Thompson eni nipakuo bi abodede so yisu presidential jet no e de yo no ani ne private business once mampani ahan bi nti wo mo kan sa nsem no yesi se nye no kre nti ene ye de wo makwa akogina daka mu a omu yi nsem no ano daily guide ono so ama no ba no pay ene okay nti ye nyina no so fancy ene okuada ahosepe beba agokensi beba afisem beba mpensem mo beba nti ene ye ntena fi se ya hwehwe ni nyina se ye be mo wani age wo TV hwe ho ye mo obi a che